Puja Priya Nauba Luhongba Amukta Mawani Luhongba Ma'am Adudi Yemnersi Nillare Nimoli Sangai se Yolgi Musiba Konjena. Hello chino ma'am khamdari ma'am punuko ngai se puna lakle anoba update ama ma'am adudi Yengnesi aduga tamnesi to ahan boina ma'am da mamang da su ei thamjakre ngarang tang date 18 December gi aduda mawani amukta puna luhongani haibagi video ma mamang da simjakre adugi long bodo ngarang thoki ado ma'am da gina collection tawjapa video ni ko ma'am da ucharke yam nungai ki mukoi gi video ko mukoi gi luhongba punna amukta ni mawani logi ba ma'am su ubigare Puja Priya amadi nauba ado adugi video duni ma'am da ucharke ma'am yenjarke ko adi mang da ngonda ma'am ama isino ma'am ama ichi chen kamna ngonda yam thina haidi bet comment pirakpa ma'am jawki mawani amukta luhonga karida nungai ke do bono aduni adane ko makoi life ni ai wakalon di ko makoi na kari gumba nuksi sanana leiba tarabdi karim khana ningai lete aina ahan su haijagre ani duna ichi ni duna punna laimina batardi khana ningai kari moide aduni ko ma'am da ahan badoina makoi gi long basi yangar ke ko aina collection khara lawjarapani ma'am da hoji charak lage Nillare Nimoli Sangai se Yolgi Musiba Konjena. ma'am su ubirago asi ubiraga ma'am na kari hanengba ma'am comment da hibiro ai dum pajage mawang su ma'am gi comment mai ma'am pajagi adagi yam thina bad comment lagthe comment section do op togi yam nuai tre ma khoina ma'am singna harak do adi uda
kay yani ai reply budi pibidre kay na loi punoki mi punoki kon budi pagi ko ado paraga su jamna ngon ngak kusum am jawre nang nupi ani loningam gani adu golna taramu loningam gani ado nupi ani lon basu phajabra myam ngamangda aduni adani myam ma haiba ko to myam dai kinam uchrak ke ko ai si se uchrak ya han boina se myam jing ko jing मैम उबेदना को फजब्रा सा फजै थी बजै अतोप जातिना अखोई मैतै नुपी लौबंगमी अदुगा अखोई मैतै जातिना अतोप नुपी फोंगना आई ngasiबोदो उद्रि फोंगना लौबा तो मैम करिबा उइबा तारदि आई एंगोन थाबिरो आई जेंजगे दो असिनु को सीदी फजबना मैम को मैम फजै के हाइदनो मैम के हाइदनो असिददी मैम ना आइदि kadi haini wakat ni mal ite but mokoi ani sina janana luhongba ani sina janana punna chelakpa madi punna luhongba janana leiba lawba si mayamna but comment tori nupa leitraba mayam amal hei aduni amukta ani leiba khotba mokoi ani gi life ni mokoi ani na nuksi janana leiba tardi karim problem leiti haiba jai ko ai wakalun nadi siga samaj da karim effect leite mokoi na janana lobne ko asida ai wakhalon dadi ko kaim effect leigani haiba thajade adu tungi oiba wari di ko mokoina nuksi janana leigi bita de kaim problem lei roiba aduga tungda kari urak pa haibu ju mokoi gi family ni mokoina khangye ko samaj na lodina de adu gi filip tu do samaj na kari maina lobani mokoi gi family mokoi mi hong gi family ni aduga khana cheni rak pa khangdi ama khangdi tong rak pa tar de mokoi family duga police case lei ama lei ko adu tung tarak pada tawrak kane ba ado hojige di nuksi janana lei ba ko ado aina hanim ba sita ne ba ko ko engona ma comment roi samaj da simba wari ase simba thaudo ga se phajade nupi lei leina mamang da mayam ma ai o kre nupi lei leina masagi nupi lei leina nupi chenjalakpa puslakpa adegi di kang khong chai ba adu di phajabra adu di phajade na sumaina phone lo wasidi karim wakani ngai lete kai hani ai wakaluna de ai di chakthok jai kai no khangde do mam asini ba ko mam so bide sini ko ai di yam phajai mukhoina jamna mayam samaj ta uttuna luhongba si ai di yam thina phajai kai hani mayam samaj san su jari bani samaj san jabagi matungina mkhoi luhongi bani ba kari mo samaj san jaram da tar di ngasi mkhoina luhongi ba do thingam ga ne ba ko samaj na adui wari ni ko aduni मैम वीडियो से यम सांगजरगे स्वाइसिदा टेंशन जरगे अदुगा सोइगिबा लानगिबा यावरबसु नापीगनी अदि मथंगदा थेंगनजरसि मथंगदा अनौबा अपडेट मा पुदुना लाक्सगे मैम अदि काइनम नरसि स्वाइसिदा